Dobrodošli prijatelji! Danas pravimo prirodni napitak koji topi salo sa stomaka. Riječ je o napitku koji predstavlja kombinaciju peršuna i limuna. Ova kombinacija vrlo efikasno otapa naslage sa problematičnih tjelesnih regija, a naročito sa stomaka. Osim što topi salo, ima i ljekovito dejstvo. Peršun i limun su se pokazali kao odlično sredstvo u borbi protiv raznih infekcija, a također odlično djeluju i na upalu bešike i jajnika. Ova tečnost pomoći će vašem tijelu da se oslobodi viška vode, eliminisat će nadutost, razgraditi masne ćelije, postaći bešiku na bolji rad i izbaciti toksine iz vašeg organizma. Ovaj poznati zeleni list je poput limuna, pun vitamina C. U sebi ima velike količine vitamina A i kalijuma. Bogat je i mineralima, kalcijumom, željezom, magnezijumom, fosforom, cinkom i manganom. Što je od svega najbolje, sastojci su jeftini, a za pripremu vam je potrebno svega 5 minuta. Za napitak bit će vam potrebno jedna vezica ili oko 60 grama peršuna, jedan limun i 2 čaše vode. Navedena količina sastojaka je dovoljna za jednodnevnu dozu. U blender stavite peršun, dodajte mu vodu i izblendajte. Iscijedite limun i dobijeni sok pomiješajte sa vodom i peršunom. Oni koji su isprobali ovaj neobični napitak tvrde da se najbolji rezultati ostvaruju ukoliko se pije po 1 čaša i to ujutru, na prazan stomak. Preporučljivo je konzumirati ga svako jutro 5 dana, a onda napraviti pauzu od nekoliko dana. Ovaj magični napitak neće djelovati ako se tokom ostatka dana nezdravo hranite. Uz kvalitetnu prehranu ispunjenu voćem i povrćem, ovaj napitak može biti dodatni alat za skidanje suvišnih kilograma. Ako vam se svidio ovaj video, u znak podrške lajkujte ga ili se pretplatite na kanal. Veliki pozdrav!